Sabem hi katsia nga aba chu an pass na position te kan soi mai don ya long pui na kelal ong pui dotoro kelal rem siama kum sam hi som hi panga niro school sessional class 9 distinctional first position na ipa si ma min zero ben welfare te chuan kan long pui chia ikal zel na tura du sakna kan na che sia kan ya wa dia chairman ne secretary den ming an sai ne kela long pui lo so sila enosa lang nung kuya son of alang nung gira first division na apasa ni sila Kelo Dusaki Doctor of Kelo Repsiama distinction na first position ako ani pangay lang so sila pagpoli kan longe leto na suan longan min sem sunsong sakturin kan ko sa wala mo soma superintendent district sir pangay lang ting so sila mas kini pa tu distinction na apas ani apakan kung ay nilawla sa mga sila pero siya na nga ron ole nga ito niya nung mi pa tu ani po distinction na apas ani Lagdan sang te dotoro laro flua distinction na apas ni kung ilo ko sila Suzanne H. Galvin, tuangi Dr. of H. Galvin Luata, distinction na fourth position na tawali. Lisa H. Rosang Zuali, distinction na first position na tawali. Kan ko zom kan semua kan dome ka zum ka kan lo man sem te ani kan school